tukang rujak tuh Bang Atta. Beli yuk. Waduh, jangan makan rujak dah, ntar kepedesan lagi. Tenang Bang Atta, Joli udah kuat kok makan yang pedas-pedas. Ya udah deh, kita beli yuk. Lah, mana tukangnya? Cimuk, Bang. Ya, dia bercanda. Bang, beli rujak. Mau sedang apa pedas nih rujaknya? Yang sedang aja Bang. Ah, siap. Nih rujaknya. Ayo makan dulu ah. Nyam 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 nyam. Pedas nggak, Jol? Enggak nih, nggak pedas Bang Atta. Bang Atta mau? Mau dong, sini Bang Ati cobain. Nyam 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 Nyam, nyam, nyam. nyam 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 nyam. Aduh, kok lama-lama pedas ya? Aduh. Bang, ada air nggak nih, Bang? Kepedesan nih si bocah. Ya, nggak ada. Adanya semangka nih. Ya udah, Jo, makan semangka dulu dah. Sini deh, nggak apa-apa. Nyam 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 nyam. Gimana, Jo? Masih pedes nggak? Masih nih Bang, masih pedas. Ya udah, buruan yuk kita beli Aqua di Indomaret. Selamat datang di Indomaret, selamat belanja. Kakak Empok, ada Aqua nggak Kakak Empok? Bang, ada tuh Bang dekat es krim. Lah, ada bawang marbo di sini. Iya, ada babang marmol di sini. Samperin yuk Bang. Ayo kita samperin. Babang beli apaan Bang? Wah, Babang mau beli es krim. Ayo juga mau ah. Bisa aja si Joli modus nih, mau es krim. Nyam 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 nyam. Enak nih Bang es krimnya. Ya udah, Bang Atta mau beli lontong sayur dulu ya. Oh, satu tuh.